Ömür yanasıydı bir. Kız gıymen yaprakları düzlü içten dirlep dıştan balkıp yanasıydı bir. Ömür ağasıydı bir. Yazgı taşkın gibi aktarılıp dünyanın bar parasın yuvup alasıydı bir. Ömür. Ömür akırın gına olsa. Akırın tüke, jil tizliginde oza desem, dürüstrek de bulur. Elim başan gına kıyma izlerine, itübelerine minip, oynayıp yürüydüm. Kışıtkanıga yığılıp, tiz konatıp, kıyma kodağına külmeklerimni yırtıp. Ey yol, jey günlerinde inişte irinler zengerlenip bitkençe soğuk kıyınlar. Berengi kitmenlev, şügünder kitmenlevler, akışların korga batıp şona şandı şunlar. Köz boyu kolhoz basуында berengi olurlar. Eşey günlerim sıyır sarı kütüğüne çıkıp vakit ötkere almayın tügüler. Biraz uzatışkeş kiş klubga çıgılar. Indiyski kinolar. Koy arada bular Bars'ta ötüp gitken de, koy arada 50'ge жеткен soň. To'xtali, nega debeli men şulay ko'ngilsizlanib bosib turam? Eli bit mega 50'gine yaş, eli menim alda. Ko'pmi ömür yaşaysim var, şulay biteymi? Gürlep yaşasa, yakınlarını süsler, dünyada yaşar bütün uzi bir rahat. Ömrümüzde dinme, yaşlığı uta dinme, ömrünün yazı eli uzamadan. Ortaya binde dinme, şeşlerimde bez dinme, ko'nglim segizda hislab so'lg'anar. Gurlab yonib yashasin, yaqinlarini suysin, dunyoda yashab o'zi bir rahat. Quyosh nuri shilasin, do'stlarini ko'rasin, yonimda qo'yib yashab birlashsin. Yaşasın, yanıp birlep işlesin, ulaşın yılmayır dili yaktasın. Aklı paralı yıllar, yazmışını sınasa, kışın jiyip tutturmuşları basın. Gürlep yanıp yaşasın, yakınlarını suysun, dünyada yaşap uzi bir rahat. Quyosh nuri shilasin, do'stlarini ko'rasin, yanımda qo'yib yashab birlashsin. Ko'nglini sog'ish bossa, dunyo nursiz tuyulsa, tizsiz o'ylarni siz bir shuv qitilma. Ömür uzakta gitti, yaşadım deyip yaşa, mizgillerini yokka sarıp gideme. Gürlep yanıp yaşasın, yakınlarını suysun, dünyada yaşap uzi bir rahat. Quyosh nuri shilasin, do'stlarini ko'rasin, yanımda qo'yib yashab birlashsin. Quyosh nuri shilasin, do'stlarini ko'rasin, yanımda qo'yib yashab birlashsin.
Aygül Nebiyullina. Aygül Nebiyullina. Aygül Nebiyullina. Sen neyse ütmez balta kebek şaptığında yormadın mı? Aman Aygül Nebiyullina, Aygül Nebiyullina. Bu den sözün çok mu hala senin? Var. Mine. Yok, ben sen bilesin mi? Başlığında motor başlığa gerek. Nefis söz ustası. Tataristan'ın ot kazangan medeniyet hizmetkari Aygül Nebiyullina. Mine sindegine singine siliulesin deydi. Mine tınlap kara. Meydan televideniyesinde diste yılga yakın türlü topşurular alıp barışı hem avtorı. Şulay yok, Tertip Radyosu'nun irtengi efirin alıp barışı hem köpkine konsertler alıp barışı Aygül Nebiyullina. Sen neyse zaman alıp barışı telini kurçaktım elle. Sana bu dünyalar da var. Mesela nefis söz ustası. Eniyimnin jılık şalgında topşuruğunun ssenari avtoru hem rejissörü, Көңіл телекомпаниясының boş müharriri, sportsmenka, комсомолка hem просто красавица deri керек. Oldu mu? Endi Aygül turunda bardaq seybilerini silip, eytip şıktık indi. Hazır konsertini da tamamlasak buladır dep oylayım. Hürmetli tamашашылар, biz biraz gına konsertini so'ngroq başladık, zato erterek tamamlaymiz ihtibarınız için. Sizler sizin bitse, benim elimde Aygül turunda sizlerge bir hesap materyal var. Hağı, nahağı, yolğanı, gıybeti degende yakınca bir 5 saatlik sözler var elimde zapasta. Dostum, bana sen özün koydattır, yeme. Bilesin kelсе, Aygül özünün şunday motor юбилей kişesini alıp barona şahsen mena topşırgan emine, singine koyun kelip. Bilesin kelсе, bilesin kelсе. Tuğdasayın tuğdağız. Ne işledik indi biz senin bilen? İşledik indi. Nerse işledik? Nelerine işlemedik indi? Stop! Bir küp sili başladın hani sen ilfak. Ortağın silisi. Tertip Radyosu'nda da bunu halı küp silemediriyin. Onun formatı başkaydı. Yigitler, rahmet. Meni motor etip takdim ettiniz. Tamaşaşıga indi barıgız işirge çıkıp yağlı etip kiriniz. Men tamaşаны özüm devam etem. Aygül, dostum, qarala, tыңlari, bugün bit senin beyrem, senin günün tuğan gün, bugün bit sen bari tik ihlas qıp alargına alatırgan gün, sen özün yalay dostum, biz işlerimiz, ya? Qaralı sen bularını, qaralı sen bularını. Mina, söz ustasına, silerge irip bilmiler. Aygül, Yarar. Sen konuşulmayın. Men gittim, o'zingiz gina matashtirib qarag'iz. Nendimigiz çıgarırsız eken qararız. Aygül Nebiyullina. Qarala, Aygül çek gitti de biz her narsa işleyimiz, sanırım, men biraz otaldım, işleyimiz. Terejeyip konuşuyuz, nişleyimiz. Yarar. Bunda kündeşler tugul. Birgelep şiğsizganlık da motor etip beylemne alıp barık. Mine köpten şulay deyler ana, rahmet. Gumumen alganda Aygül'nün dostları bek köp. Dostlaşa bilen bit indi ol. Mine bugünkü юбилей kişesine barlık birge hizmet eken işlegen dostların çakıra kalsan sahnede oyak atlar orunda kalmaz idi. Şuna göre de bugünkü юбилей kişesine baratik yakınların gına deşken. Haydi sahnege konaklarımızı çakırayık. Konaklarını tugul, konağımızını, yeme? Sen ne söyle, bütün konaklarını bir yılı çakırıp sahneni tutturmakçı olsun hala ol. Adeli dostlar, oynar alkışlar bilen karşılığız. Aygülümüzün yakın dostu, Berkut Tavaşlı, şiver yigitimiz, Tataristan'ın at kazanan artisti Rüstem Nasibullin. Hayırlı işler severleriniz. Yüzüp bana Amerika'da Onda solda yıllar alışır
kuşları şayanmak dolkunda Karanlıktır kaydı sarışın Yazmışın çavladı İngiz'i İşe baktı yine sıradı Dağları yıktı ayağından Ağaçları bastı sığınmadı Yüzü para bir karavanda Ak şekerir nasıl tuzmada Şanlı derman yerlerinde yıkar Anlarında her uzmana Yazıklarını tavladı İngiz'i Yaktığında tabancılattı Akşamlara öteyemeden Efek yarılarında Yüzü para bir karında Yalnızı var bir de sigenler Düşmanların şiddet bırakar Güller tüler para giyenler Yazmışanlı şavvalı İngiz'i Vaylarına itime yarıştı Bağır yuvarında yarabilir Yıldızlarının yaptığı ordusu Balıkları Yüzü para ve bir kararında Yüzü para ve bir kararında Rahmet. Aygül Apameş'in cümlelerinde. Kuşa Gülgen Bey'le tebrik ediyoruz. Sana Aysel İsa'lı tanıttırıyız. Hem turmuş orbasanın gül tegeresin degen. Tilekte kalıygara şulay bet. Tegeri turmuş orbasını şulaygara. Tegeri turmuş orbası Ayüde sen gönlüne Yazındaki şemşeğine gitsin Öldür gözüne çiğne Tegeri turmuş orbası Yazmışların yollarına Uğrattı alim ve yandırır Tegeri turmuş orbası Yazmışların yollarına Uğrattı alim ve yandırır Barışımlar da diye gel
gönüllerde Babam gitmeli şayet Tegeri bölür sarması Yazımızın yollarına Uğrantı halil ve yandır Uğrarında Tegeri bölür sarması Yazımızın yollarına Uğrantı halil ve yandır Uğrarında Tegeri bölür sarması Yazımızın yollarına Uğrantı halil ve yandır Zor rahmet. Татарстанның халық әжесі Рүстем Насипулли. Халықны Құдай сақтайлар. Зор рахмет. Исән сау болыңыз. Рахметіңіз. Şigelerde, yol şeşlerde, kuz tübünde, kule derler. Sina kaytan, ömrümne kıl urtalay bulsam eğer. Kıl urtalay bulayım indi, vakit toktap kalsın, eydi. Yaş yarım idi, suyu kilgen yazgım elde. Şeşlerimni o vakitte tulumlarga urip yırttım. Bilimizin jinin kisip aksıl zenger kulmek tıktım. Kulmegime tüsteşitip zenger tasma tağaydım. İnlerime yifek kıygaş zenger yavlak yabaydım. Anı yıl bilgen jirden Kızıl şinler gitken idi. Opam sonun isen jirin kisip bina bule gitken idi. Tambur bilen çitin koygaş ısı bulmaz ham gitmez buldu. Zengerlerge manu balgaş kulmelime tüsteş buldu. Tutaş, zenger kinem imer. Kilişeydi mina zenger. Şunda koytam, gümrümne kıl urtalay bulsam eğer. Ayaklarda şüve gidi, etken tige turgan idi. Ukşeli bir tufli kiyu, şınga aşmaz hıyal idi. Şulay da men özümdürni şın maturga sanıydım. Sanamazga, sebebi var, sen sıklanıp qarıydın. Suğa barsam, sudan kaytsam yardan karşı alaydım. Elle oynap, elle şınlap, ortadan cırlap kalaydım. Değilse de kayın ol deyip, bögülse de kayın ol, ile bögle suğa bara minem canı kayam ol. Seni kimi meni kimi olacağında kim bilgensin? Şulay bir gün, ellenişip, şişmeyle suğa barganda, yol boyunda aşıradım da, şişmege yere girdi. Şelegin bir ağır bulaydı. Ya, bulmasa alıp mı diyeyim? Niye itirge bilmegenden endeşmedim şu çağında. Kıyentesi, mine minde, şilekleri sinin kulda. Selimeler tıkırığına vurulgan şişulay vardı. Keş kılıpta, tansı bula, kel, yeme deyip, qarap kaldı. Keş, klubka barmadım şun. Ol gününü de
Ondan sonra şüvek giyip, nişit büyüyüp yürüyüm kışı arasında. Birindeşten vakıdım dar. İkideşten işim kupşuk. Üçündeşten varalmadım. Dördüncüde qaramadım. Qaramadım. Ötüp gittim. Sen başka kız bilen idi. Emin ol ki birinci kat büyük ukşe kiygen idim. Onu kiygeç bu yılsının bigirek zifa bulgan idi. Tuflilarına medstralite verip durgan idi. Şunun için neşe tünler tostumalar çekken idim. Neşe tünler yıklamışa göz karamına dökken idim. Qaramadı. Ötüp gitti. Nige şulay buldu iken? Birideki saf suyunu niler şulay kıydı iken? Yok ise men suyuğunu qarashımdan anlıydım. Sina matur görünür için gül zengerden kineydim. Kilişeydi mina ultiz, bulmasa da gözüm zenger. Sina kaytam, gıbrımni kıl urtalay bilsem eğer. Dağı bir kat ışıradın sen. Su yolunda, tanış yolda. Kıyantesiz nesiz güneşiyle gidi benim kulda. Kırıştın da ekrin çeşmede şekere kildim. Şiledim, bir gavur buğay. Ya, bulmasalık mıyım? Rahmet, gerekmez. Sınır şilek umaysız mıydır? Gaybet sigen kadınlarga söz silerge joy çıgar deydi. Görürler de şişin pışın sözü gider bir-birsine. Ola yürü kilişmişul hazır, kişi kişisine. Sen kaytarıp sıramadın. Men kabatla anlatmadım. Huşlaşmışa sen buruldun. Huşlaşmışa men atladım. Eli haman mukine huzum, indeşmişim nik gitkenmin. İde bar bir sözü buldu senin bilen görüşkenmin. O yaklardan bu yaklarga haber kile, selam kile. Ol haman yalğız diler, ilenmeden elleniye. Ol haman yalğız diler. Kökler haman kuyu zenger. Zenger köklü zenger kişiler, eydirsinler kişedine. Zat kiyimler kur ne kadar, tuflilerden işemine. Ağlı da var, kızılı da karası zengeri de. Dik dan sığanı kiyip yürü, benim görüşe kızılına. Emin, kaytıp şul şaklarına, gül şüvekten yürür idim. İnlerime kiyen tasıp çeşmelerge düşer idim. Akırılgına vap vap basıp yanınızdan öter idim. Şüvekten de danslarga barır idim ki yit zenger. Sina kaytam. Kaytar idim. Gımırımda kıl urtalay bulsa eğer.
Salkınlar qaytaşak baribir. Buranlar bulgalı martlarda. Sulışны qurib o'tashak sen жылы izlagan chaqlarda. Qaygılar kelashak baribir. Yashayish turmaydi shodliqdan. Sabr ham tuzimli bo'la bil. O'kinib yashama oxirdan. G'umrlar o'tashak baribir. Birishma manzarga shamala. Her günün мәңгілік тыйылсын, yaşagan günlerini sanama, sanama, sanama. Ben şundan şehirlerde kırılıp, kırılığına olga taba bara elege verememiz. Hem beyram bulaş, andayn elbette kutlovlar da var. Kadir dostlar, qaynar alkışlar bilen birige şakırıyıq әлі. Сәхнәбіз түріне Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Республикасы Халыклары Ассамблеясы Башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Нәкыйф улы Вәлиуллинны. Türk Hocamikası Aygül Nebiyulina. Hürmetli dostlar, hürmetli tanışlar. Aygül, indi uzak yıllar bizne özünün mallı, rəxət, hem şunun bilen birge nazlı tavuşu bilen siyindir. Hem bugün de biz köyümüz Tertip Radyosu'nda Aygül Nebiyulina'nın motor etken sözleri, motor şiirleri hem jırları bilen uyanıp gidemiz hem gün devamında özümüzge rehatlik olup yaşayırız. Hem onun indi Tataristan'ın zor isimleri var. Hem hazırki jubiley şarasına da biz maksus ulak ilgirdi Allah'a şükür. Hem emin ona topşırıp gidesim gelen. Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Нурғалиулы Миңнеханов указы негізінде мәдәниятне үстерүдә казанышлары һәм күп еллык нәтиҗәле иҗади эшчәнлеге өчен Нәбиуллина Айгөл Вәлиәхмәт кызы Татарстан Республикасының фидакар хезмәткәре өчен медале белән бүләкләнелә. Aygül'le şun türlüden geldiğinizde icadı uğraşlar alva davada devamlı olsun. Bizne seyindiririz tam. İstelikə bir foto. Ben de rəhmət sizə şimdi бүләкләрегез өчен. Aygül, хәзер инде сиңа бөтен игътибар, чөнки бу бәйрәм синеке. Рәхим. Рәхмәт. Менә егетләр әйттеләр бит әйме минем алып баручыларым. Бүген минем көн диделәр. Чынлап та бүген минем көн. Теләсәм бу сәхнә буйлап йөгереп йөри алам әйме. Теләсәм сикерәм. Әллә мәтәрчик атырым инде. Юк. Айгөл 50-гә җиткәч юләрләнгән димәсеннәр әле. Шушы сәхнәгә кирип, чыгып, матур гына тудай-судай йөреп торыйм әле мин, ярыймы? Бу егетләр кая китте соң? Күренмиләр? Менә сиңа мә. Ярарсың булмаса, үземнең якын дустымны сәхнәгә үзем чакырыйм әле. Безнең дуслык аның белән ширек гасырдан артык. Шушы гомер эчендә без аның белән кайларда гына концертларга йөрмәдек. Һәм шушы гомер эчендә безнең аның белән ниләр генә булмады. Нинди хәлләр булды дисең Айгөл? Нурзәдә дустым. Теге хәтерлисеңме? Син бер тапкыр сәхнәгә шундый кыска итәк киеп чыкканың бит әлеме? Шуны сөйләмәкчием. Киттәл булмаганы дөрес булса да кеше ышанмас. Ярар инде, яраша ярдәмына. Синең күлмәкләрең дә матур узын. Үзең дә сөйкемле тыйнак, җырларың да моңлы, көйле. Айгөл. Песиң генә үлде. Ой Алла. Каян чыгып тора рифмусы?
Бүген бәйрәм, бүген синең туган көнең, юбилей көнең. Бу миңа мәллә. Шуңа күрә, әйдә без бүген синең турында гына матур сүзләрне сөйләгәндә ярармы? Менә тагын миңа сүз остасына сөйләргә ирек бирмиләр. Нишләргә инде булар белән әй? Ярар, дустым, ярар. Сәхнәне сиңа калдырам. Дуслар, әйдәгез алкышлыйк әле. Татарстанның атказанган артисты, кояшлы җырчы, автор башкаручы, минем якын дустым Нурзәдә. Ахирәтем! Айгөл, юбилей белән сине. Һәм әлбәттә дусларга дигән җырны ничек җырламыйсың инде шулай. Sizin bilen uzun yolun olsun türlü şoğa buldu indi bizning turmuş yolları siz dostlarım bilen birge bulganida yo'g'almamiz turmanda adashmamiz ko'randa siz dostlarım bilen birge bulganida yo'g'almamiz turmanda adashmamiz Yollarının buldu türlüsü Oğru şingilleri Güzellikler üzülgende de Ümitler üzülmedi Siz dostlarım bilen birge bulganida Yo'g'almamiz turmanda adashmamiz ko'randa Siz dostlarım bilen birge bulganida Yo'g'almamiz turmanda adashmamiz ko'randa Birlikte şokluklarda birge güleriz Oğurluklar kilse gerek birgeleşip jingerimiz Siz dostlarım bilen birge bulganida yo'g'almamiz turmanda adashmamiz ko'randa Siz dostlarım bilen birge bulganida yo'g'almamiz turmanda adashmamiz ko'randa Ne bu ayılı köpü dostlar oturasınlar Sehne var burada Tuğan günü bilen adamlarında bir var Müstədirgələk mutlu qalışlayı Siz dostlarım bilen birge bulganida yo'g'almamiz turmanda adashmamiz ko'randa Siz dostlarım bilen birge bulganida yo'g'almamiz turmanda adashmamiz ko'randa Yo'g'almamiz turmanda adashmamiz ko'randa Yo'g'almamiz turmanda adashmamiz ko'randa Татарстанның атказанган артисты Нурзәдә. Баянда Илья Шарипов, гитарада Амир Шайхов. Бик зур рәхмәт. Һәм инде әлбәттә нәрсәне әйтәсем килә менә Айгөл әйтеп үтте. Без инде дөрестән дә ширик осадан артык бергә, аның белән дус, тату һәм инде бик күп гомерләр икән инде ул исәпләп карасам. Менә мин аның шундый тырыш булуы өчен яратам. Шундый балкыты кебек инде безнең һәр вакытта даими. Һәм тагын шуны әйтәсем килә. Менә шәхсән мин үзем һәр вакытта да концертның алып баручысы булырга тиеш дип саныйм. Алып баручының аның төрле бәсәкләре дә булырга тиеш, матур лирик әсәрләре дә булырга тиеш. Шулай менә күләмле әсәрләре дә булырга тиеш. Һәм инде менә шушындый бүтән таләпләргә туры килә торган алып баручы нәфис сүз остасы ул инде безнең Айгөл Нәбиуллина. Шуңа күрә мин бәгышын күрүдә уңышлар телим әле киләчәктә тагын безне тамашачыларны сөендереп озак гомерләр хезмәт итәргә язсам да иҗатта кайнап яшәргә язсам. Һәр вакыт үзенең кирәкле һәм кадерле икәнен
тойып яшәргә язсын дигән теләктә каласым килә. Һәм инде әлбәттә саклык біз әйдәгез булганнарын, менә шушы булган матур мизгелләребезне сакларга язсын. Дуслыгыбызны сакларга язсын. Şuanda ikiye bölünmeyiz. Ağaç yaprakları gibi şitlerge sinilmeyiz. Bugünmeyiz sütkenlerge, hoşandır öpkenlerge. Hoşlarda söyleyip onların, soklarız bulanların. Bugünmeyiz sütkenlerge, hoşandır öpkenlerge. Hoşlarda söyleyip onların, soklarız bulanların. Güllerine yılmayalar, Tumgan jirden gitkenlerden Muğlanıp soğunalar. Ülkenlerge, sütkenlerge, Hatırdan gitkenlerge, Yıllar yuva uzanların, Soklarız buğanların. Ülkenlerge, sütkenlerge, Hatırdan gitkenlerge, Yıllar yuva uzanların, Soklarız buğanların. Soyetmeyi basırlar kavariyle. Bu durmuşta ezimizi kaldırasılar ki. Bu dilmeyi sütkenlerge, nurların silkenlerge. Jırlağı suyum jırların, soklağız buğanların. Bu dilmeyi sütkenlerge, nurların silkenlerge. Jırlağı suyum jırların, soklağız buğanların. Hoşanır öpkenlerge, hoşlarda söyleyip onların, soklarız buğanların. Ülkenmeyiz öpkenlerge, nurların silkenlerge. Jırlağı suyum jırların, soklarız buğanların. Jırlağı suyum jırların, soklarız buğanların. Jırlağı suyum jırların, soklarız buğanların. Qodarстанның ot qazangan jerchisi, millilarning muhabbatin yo'llagan quyoshli jerchi Nurzada. Oxirat. Edaysan tarabar qolmoqlarga ko'maymiz. Endi yubiley ishimizni davom etib, Oymil turida silovga ko'chsak, Tileshi rayoni Ulu Mataska ovulida Vali Ahmad abi bilan Tanzila oilasida 1975-yilning 14-fevralida bir qiz bola dunyoga keladi. Oygul deb ism qo'shadilar. Qizg'anish ovulda bog'lar bog'chasi bo'lmau sababli Türk kenti yon bulat orasında abi bobaylarda ya opasi Gülüse ya ko'rshi moylari bilan birga o'ynab, akringina o'sa bu qiz. Шулай итеп, ишәя бит гаилә. Бираздан ике игезәк малай алып кайталар. Айнур белән Әлмир. Кызларның эше арта. Булар белән уйный да, курчак та ясый безнең Айгөлебез. Нишләсен инде? Әтияне иртәдән кичкә кадәр эштә, апасы Гөлүсә мәктәптә бер үзенә ике бала. Шулай бер көнне әтиләре буларның дүртесенә бер велосипед алып кайта. Нишләсезме? Дүртесенә бер велосипед. Ой, onun nişik бүлгәннәрен үзләре генә беләләр. Шулай бер көнне Шират Айгөлгә җитә, һәм ул урам буйлап җгырып өйләре тирәсенә үтеп киткәндә, кинәт кенә капкачлады, игезәкләрнең берсе җгырып чыгып, Сәпитнең алгы тәгәрмәченә таяк тыга. Шуннан шул Айгөл белән Сәпит кайларга гына, ничекләр генә очып барып җиткәндер, нинди генә сальтолар, мәтәшекләр ясагандыр. Анысын хәзер әйтеп сөйләп бетерерлек түгел инде җәмәгать. Күргәнне күрмәгәнен күргән бишара Сәбит. Шулай рәхәтләнеп бүлгәннәр алар
bir sepitni dürtüsüne. Şulay. Emine hazır benim kızımның sepitim var. Allah'a şükür. Talaşmıyız da sepit için. Benim tegermeşke toyakta tutmıyorlar. Suğuşmıyız da birem desem de olmuyorlar. Kilişe, özüne gel kilişe. Hayır. Ey! Eli kul rahatlanıp sepitte jirgine tügül, eli Matay'da da jiri turgan Minsk Matay'ındaylık. Oğulda Matay'ı bulmagan yigitlerinin avtoriteti bütünlüğü yok idi. Ey! Siz gençler bilesizmi o zamanın rahatlığın, kompüter zamanası balaları bitsiz. Aygül sen olay bir yaşartmayın bizni. Biz de bit senin gibi berenge oşamız kelmagay. Bizning de sepitimiz var idi, Matay'da da şaptırdık, pişenin de şaptık, utının da yordık. Şulay. Şulay mı ne? Şulaysın da. Yararsın olaysa eylegiz, kursetigiz, yigitligigizni. İşek. Mine bütün tamaşaşı karşında acıman yasağız eleydiniz. Neydi? Kursetigiz oğul yigitler ikenimizde. Oygil bile senin bilen birge yasasak kıra. Şulay mı? Hayır, bizden bileksizsin. Hayır. Yasıyım niye yasamaz kara? Eyde. Mine kuruk kala diye baladıgız. Eyde, Eyde, gittik Eyde, yasıyız, güzel. eydegiz. Hazır mı? Sen yasıysan, biz sanıyız gittik. Nasıl? Orası mı ne? Bir gayet yasasak kına. Oy hayleker. Eyde bir gayet yasıyız. Yarar seyde. Biz Kırsanay. Kırsanay. Tamaşaşılar sonar. Eyde. Gittik. Gittik mi? Eyde. Bir. Dur. 15. Görme. Şiineldim. Siz buldurasız yigitler, siz buldurasız. Anışmasam, benim yübülü gününde gine bulsa da, yüreğine bulsa da şiirseniz bulmaydır işte. Yarar indi yarar. Aygül, gel sen ağına demegen. Usta var da, tilin tüydü bizde kalıbayım. Bir şapırılmasan da bola. Yarar, paysız ultrasat bitteydi. Oygil min oturayım öyle sevdim. Eyde ultraleydi, gittik. Ey cemaat, şu şıngıramırıysın sepit. Eyde güzeli, koyunlar alkışlar bilen karşı alır. Velotriatlon boyunca 3 tapkır Россия чемпионы, Татарстанның велоспорт boyunca легендасы, Европа кубогы призеры Сергей Бандеров.
Хәл рәхмәт. Исән калдык. Бәрәкалла, бұл номердан соң болашағым еске түштер еске қара. Аллаға шүкір. Болашақ дегеннен Айгел өзінің болашағында ешқына түрік дәмді ауылына қонаққа баратырған болған. Хаққанда ешқына бір егіт білән гел ойнап үйрей тұрған болғандар. Міне қазір сәхнеге шығашақ келесі артистіміз нәқ міне шул түрік дәмді ауыл егіті Татарстанның халық артисті Рәсим Низамов. Келіп жеткенмен болашақта бит көңілі бәйірі еллар өткеш мұңсу екенмен біраз мұңсу өмір өткенге біраз мұңсу яшілік кеткенге туған күндер бәрібір артық келіп өмір деген біздек жеткенге біраз мұңсу өмір өткенге біраз мұңсу яшілік кеткенге ömür деген біздек шеккенге Күнгі топлау бүләкерде яла туған күнде бейрен түрінде өткен еліміған намамсы бар басып қалды көңіл көгінде біраз мұңсу өмір өткенге біраз мұңсу яшілік кеткенге туған күндер бәрібір артық келіп өмір деген біздек шеккенге тек шулайда зор үмітлер білен қаршылымен өмір бәйрәмен Yollar ıslanırsın, küsülmesin Taplanmasın ömür seylenir Biraz mutlu ömür ülkenge Biraz mutlu yaşlı gitgenge Tuğan günler beni bir atlı kilip Ömür diyen bizek şikkenge Biraz mutlu ömür ülkenge Biraz mutlu yaşlı gitgenge Tuğan günler beni bir atlı kilip Ömür деген біздек шеккенге туған күндер бәрібір артық келіп өмір деген біздек шеккенге өмір деген біздек шеккенге Рахмет, қайырлы кештермен достар. Шыннан да міне айгы білеміз яқташлар, почти ауылдашлар, көрші ауылдар енді кішкенеден өкіне бірге ойнап өстікті бәлетіп кеттер, бұл шыннан да осылай. Мен ана кішкене шақта бірінші көргәс, шондай матур жырларынан сақланман ем. Әлі уақыт ұзғашты, не шләп мен етем сен жыр бойынша жырға кетменің. Білмейді рәсім, кімде болса шәкірда сөйлерге тиеш, кімде болса алып барға тиеш, мен шошы оны сайдадым деді. Мына шошы ішінде журналист тек ішінде де, шошы сәхне ішінде де айгілге тағына яңа оңышылар тілек. Әлі ол бұл бір моторда тағына паспортқа yazылған бұсан. Шоған көрі әлі моториттер бірге ішлерге yazсын сәхнеде тамашашыларыны, тыңлаушыларыны сүйіндірге, һәм өзімізге сүйініп ішлерге yazсын. Айгіл, оңышылар сіңі. Minutlar, saatler, ötede
mezgiller Sırşunda yürürler Yegri gamsi Müteşul ömürler Şalağız yarsıymaz Tangayıp düşanlarına Hayatın şalağız Kim kuşlar şalarma Şalağız yarsıymaz Tangayıp düşanlarına Hayatın şalağız Kim kuşlar şalarma Yüreğimi durmuşta şu şanlılarga Tırışıp tırmaşıp ingeyi güllerge Evvelki kirektir tuplattım alırlar Beniye bağlamı yanatıp alırlar Evvelki kirektir tuplattım alırlar Beniye bağlamı yanatıp alırlar Beniye bağlamı yanatıp alırlar Болашақ. Болашағымны еске түшіргенде, менің ең ғазаплы да, ең яқты да ойларым, якын достым, күршім, классташым Рейханаға барып тоташа. Үземне белгәннән бирле, агылы белән тагылы кебек бер төсле киенеп, Узыша мәкаләләр, шигырьләр язып, бергә үстек без. Казанга килгәч тә Райхана журналистика факультетына, ә мин Мәдәният институтының театр факультеты актерлар әзерләү бүлегенә укырга кердем. Анда да гел бергә булдык. Тулай торакларга бер-беребезгә кунакка йөреше идек. Тик Райхананың гомере кыска булды. Диплом алып, Теләче район газетасына эшкә урнашып, кияүгә чыгып, кыз бала көткәндә, юл һәлакәтенә очрап, вафат булды. Рәйханәгә ул вакытта 23 яшь кенә иде. Үзе дә ятим бала. Аңа 8 ай вакытта 5 балаларын калдырып, әниләре вафат була. Аларны әтиләре Исмагыйль абый һәм Исмагыйль абыйның апайсы Халис апа тәрбияләп үстерә. Рәйхананың вафатына инде 26 ел. Узган елны табылган шигырьләрен туплап, Рәйхана Шәйхиеваның шигъри җыентыгын бастырып чыгардык. Әгәр дә исән булса, нинди шагыйрә, язучы булган булыр иде ул. Бүген минем бәйрәмемнең түрендә иң кадерле кунагым булып утырыр иде. Рәйхана үзе булмаса да, бу сәхнәне, бу залны аның җыры биләсен әле. Студент вакытта яздырып калдырган кассетага язмасы.
gözüm koyaşlı, sizi şaşırtırlar. Bugün benim bayram, benim gün. Tek benim bu baxtli günümni әти көре алмады. Якты дөньядан киткәндә әтигә барлыгы 58 яшь кенә иде бит. Беренче ирем Фәнис, Рәйхана, әти, сез минем тулы гаиләм, бүгенге матур тормышым өчен сөенеп торасыздыр. Иске алуларым, минем якыннарым, туганнарым, bu yakты dünyadan gitken icattar sahnedeşlerim ruhuna dua bulup barıp erişsin. İsenlerinin kadrin bil, ölgenlerinin kadrin bil. Сәхнәгә беренче тапкыр киеп чыккан күлмәгем. Юк, минем сәхнәгә чыкканым бар иде инде. Җырлаганым да, кул чапканда баш игәнем дә бар иде. Ләкин бу бит беләсезме? Профессионал җырчы буларак чыгу. Зур концерт. Кемнәр генә юганда? Куркасыңмы дип сорыйлар. Куркам дип әйтергә телем әйләнмәй, башка кына җавап бирәм. Курыкма, диләр. Дөньяда миннән дә көчлерәк җырчы юк дип уйладылар. Әйтү генә җиңел. Җырның да бит аның. Юләр түгел дигән. Ниндиен сайлаганмын. Тәфтиләү. Ышта дөнья киңлегенә тарсынып күңелем кышы. Фамилиямны әйттеләр. Чыгып киттем сәхнәгә. Юк, чыктым дип хәзер генә әйтәм. Чыкканымны хәтерләмим дә, җырлаганымны да хәтерләмим. Сәхнә артына кире борылып кергәч кенә агыма килдем. Кемнәрдер котлый, кемдер әле колагыма пышылдый, тегенең бурнына чирттеңдей. Юк, мин беркемнең дә бурнына чиртергә теләмәдем. Син халыкка хезмәт итәргә тиешсең диләр. Мин аңламыйм. Ни өчен хезмәт итәргә тиеш? Минем бит җырлыйсым гына килә. Мин бары тик җырладым гына. Миңа кул чаптылар, чәчкәләргә күмделәр, рәхмәт укыдылар. Халыкка хезмәт итүнең нәрсә икәнен мин соңыннан гына аңладым. Җырлаудан туктагач кына. Чөнки минем беркемгә дә кирәгем калмады. Әгәр дә мин кемнәрдер мине күбесе танымады. Таныганнары гайбәтемне саттылар. Ә мин җанымны кискәли җырламыйча хезмәт кенә иткән булсам, бу кадәрле авыр булмаган булыр иде. Нигә кирәк булды? Ышты дөнья киңлегенә тарсынып күңелем кышы, шат яратса да, җиһанга ят яраткан
Минем намусым чиста, vicdanım saf. Min jırıma hıyanet etmedi. Min bir kimge de hıyanet etmedim. Min bardik birinci mehabetine göre hıyanet ettim. Anısında uzun anlap tugir. Benim dostlarım ömür boyu aldaştılar. Min dalarga erip aldaştım. Bizni bay deb o'ylaylar. Sahnaga tag'ib osib chiqqan yaltiroqlarimizni oltin, kumush, yahudlar, brilliantlar deb o'ylaylar. Bunisi da yolg'on. Bütünüsü yolg'on. Bütünüsü yolg'on. Men sizga boshlaymadim bidayli hurmatli tomoshabinlar. Rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Bolalarınız tevfikli, iyilikli bo'lsin. Qo'shabingiz hurmatli tomoshabinlar. Qo'shig'iz Bala şah dostum Reyhan'ın bir duvara koysun. Rahmet Rövde. Rahmet, büyük rahmet. Bu matur şegit kilgen. Kaya aldığına mı soğuk bina mı? С днем рождения. Rahmet canım. Klastaşlarım, benim sınıftaşlarım, Gülşat. Güzel. Hazır. Rahmet. Tezkir apa, ey rahmet yaz. Eydek barış yapsın. Rahmet barışlar. Aygül Nebiyulina. Hazır başalımız Татарстанның халық артисті Aygül Бариева. Әти әйләрне искә алып
Bizning aziz әти әниләребезгә укыткан дуаларыбыз кабуллардан булсын. Я Раббим, үзеңнең рәхмәтеңнән калдырма. Безгә һәммәбезгә тыныч, хәерле, бәрәкәтле, бәхетле, озын гомерләр насыйп ит. Безнең балаларда сагынып искә алырлар. Авыр туфрак җиңел булсын дия, җыелышып дуа кылырлар. Дуа кылыйк әниләргә, дуа кылыйк әтиләргә, кайчандыр балаларда дуа кылырлар безгә. Дуа кылыйк әниләргә, дуа кылыйк әтиләргә, кайчандыр балаларда дуа кылырлар безгә. Ышанам, дуа кылырлар безгә. Ышанам, балаларга ышанам. Bizning aramizdan o'tganlarning o'rinlari ijmoqda, ruhlari shod bo'lsin. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli tomoshabinlar, qadrli do'stlar. Endi men bugun shunday eskirtkish motor bayramga yig'ilib biz sahna ortida qaraymiz ham Oygilga tog' bir qat suqlanamiz. Subhanalloh, mashallah, shunday ko'p qirli talant egasi. Endi bizning do'stligimizga kelganda men Oygilni 30 yildan ortiq bilaman. Oygil ul mening atimning Madaniyat institutining mana shunday birinchi kurs edi, aktyorlar kursi. Natijada ham shuning birinchi studentlari naq mana shular orasida Oygil edi. Atimning o'quvchisi. Qizg'anishga qarshi ular bek ozgina o'qidilar, chunki ati shul o'qiyilni kinatgina ketib bordi. Ham men әлі де көңілді әтені көңгенде нешектір мына көз алдымда ең шундай көңілге ауыр алғаны һәм ең жылағаны ол Айгүл һәм Эдик Утяганов еді. Міне әлі де көз алдымда шул сурет. Чөнки алар өчен минем әтием үзләренең әти кебек булды. Аларны нык яратты, нык якын итте. Һәм инде шуннан бирле без Айгөл белән безнең дуслыгыбыз әлхәмдүлиллә менә бүгенге көнгә хәтле дәвам итә. Без аның белән инде концертларда, аннан соң Казан шәһәр филармониясында, Казан милли мәдәният үзәгендә бергә эшләдек. Һәм инде менә хәзер инде 7 елдан артык ул безнең кызлар Фати төркемдә. Без инде хәзер көндә аралашабыз, әлхәмдүлиллә күрешәбез. Һәм мин бик тә сөенәм Айгөлнең уңышларына. Киләчәктә бары тик сау-сәламәт булсын, бары тик гаиләсе белән озын, хәерле гомерләр итәргә язсын. Амин, шулай булсын. Әйдә мин Айгөлгә бүген тагын бик күчтәнәшемне, яңа җырымны алып килдем. Бу җырны инде күптән түгел генә миңа Зифа Банагаева бүләк итте. Һәм шуңа күрә мин инде сүзләрен гафу итәрсез карап кына җырлармын. Сезнең өчен яшисезләр килсен. Һәр вакыт бернигә дә карамастан яшисезләр килсен. Зифа Банагаева сүзләре һәм кие. Başın ile kızlarga qarab bosh yashisin. Sındırma qanatım, yalnız qanatım, uçarışın qolgan qanat bir
Yaşap gelip bir gün batsa da Sina digen güller var bir atar Bir asılla bir atsa da Yaşayısılar kimsin yaşayısılar Ömürlükten bäxtli güderler Güzel sürülmesin, ümit üzülmesin Kış şartında yazılar biterler Yaşayısılar kimsin yaşayısılar Ömürlükten yazılar güderler Güzel sürülmesin, ümit üzülmesin Kış şartında yazılar biterler Göz kulak buradayım, bana şunları anlatıyor. Bir yağmur bir parmak, ömürler davanın bağları taşakta. Eşersiz sular var, sulıysa havalar, yaşarız kudüste uşakta. Yaşayısılar kimsin yaşayısılar, ömürlerden bäxtli güderler. Güzel sürülmesin, ümit üzülmesin, kış şartında yazılar Haydeyiz birge! Yaşayısılar kimsin yaşayısılar, ömürlerden bäxtli güderler. Güzel sürülmesin, ümit üzülmesin, kış şartında yazılar giderler. Güzel sürülmesin, ümit üzülmesin, kış şartında yazılar Yaşayısılar kimsin yaşayısılar Татарстанның халық артисті Айгүл Бариева. Hazır мен сәхнәгә үземнең кызларымны чакырыйм әле. Әйдәгез көчле алкышлар белән кызлар пати! Әлбәттә, Айгөлебезне дә Кадерле Айгөлебез, син юккан менә шушындый матур, мәхәббәтле көнне тумагансың бит. Безнең группада ул иң хисле, иң кыю, иң туры сүзле, иң максатчанларның берсе. Бик җитди кеше, бик кызу кеше. Ул, наверное, безнең арабыздан иң иртә торучы, көн сайын фитнеска йөрүче. Спорт буенча ул иң беренче. Без җыелсак, аның авызы ябылмый. Без аны тыңларга һәрвакыт әзер. Диета инде аның өчен иң беренче урында. Гомумән үз өстендә һәр көн эшләүче. Айгөл, менә шундый булып кал. Без сине бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Иң мөһиме сиңа саулык, сәламәтлек. Саулык, сәламәтлек. Мин үлем әтисәм булса, ул синең белән бик горурланыр иде. Син аның иң яратканчыларының берсе иде. Һәм менә киләчәктә балаларыңның бәхетләрен күреп, игелекләрен күреп, иптәшең белән узын хәерле гомерләр, башка юбилейларда 100 яшьлек юбилейңдә дә очрашырга насыйп булсын безгә, яме. Бөтенебез бергә. Безнең бик матур традиция бар, сез күрәсездер инде. Без һәрбер кызыбызны менә шушылай матур итеп, тәмле чәчкәләр белән, һәм инде безнең тагын бер матур традициябыз бар. Без һәрбер кызга җыр яздырабыз, махсус сүзләр. Безнең сүз остасы Фәридә бар арабызда. Инде җыр көй остасы менә Ләйсән Мәхмүтова бар арабызда. Гомумән инде монда бөтен кызлар талантлы, беләсез, күрәсез, шуңа күрә без хәзер сиңа сюрприз ясадык, шул җырны бүләк итеп ал. Ничек син авайны монда калып безнең белән кал? Менә шул өстәлгә куя, безнең белән кал. Иң тәмле җиләкләр. Дуслар, сез дә безнең белән бергә. Айдагыз бергә. Thank you.
жүреді, якыннарны сыйлыйлар. Матур жырлар жырлый-жырлый бала белән уйныйлар. Эшләнеп кеш кызлар белән сөйләшеп тә туймыйлар. Кызлар партига җыелып бердә тимен куймыйлар. Кызлар, кызлар партия ишеге туганнары, алдында шәһәрнең дә иң батып торганнары. Кызлар, кызлар партия ишеге туганнары, алдында шәһәрнең дә иң батып торганнары. Гишли, активишли, кешеләр бик аз була. Иртән торып, фашистлардан фитнеска чабып бара. Бердимен тәртипкә кертә, күңелле күрә белә. Шаккатырлык, сокланырлык, алкышлыйсылар килә. Айгөл-айгөлгәем, гашыйклар кебек сайлап, туасың безнең дә, ягымнарың барсын җайлап. Айгөл-айгөлгәем, котлыйбыз соң күңелдән, кызлар Батимә таратып кабул итче йөрәктән. Айгөл-айгөлгәем, айгөл-айгөлгәем, Kızlar şimdi sana geliriz. Uğranda, bulganda, her vakitimiz en yakın dostumuz da. Bize madahatlı kızlar nedir? Haydi birlikte. Kutluyoruz! 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 Айгөл-айгөлгәем, гашыйклар кебек сайлап, туасың безнең дә, ягымнарың барсын җайлап. Айгөл-айгөлгәем, котлыйбыз соң күңелдән, кызлар Батимә таратып кабул итче йөрәктән. Кызлар, кызлар Батим, кызлар, кызлар Батим, кызлар, кызлар Батим, кызлар, кызлар Батим. Kızlar biz sizni şunday yaratam. Mene bizga tezden 8 yıl bula bit Allah bersa. 10 yılda bulur. Юбилейimizda bulur. Mene şulay birge, her vakitte da motor itip kil birge bulup yaşap gelsin. Bulunuz gına, bizning Oygilimizni yaratgan siz endi bulunuz gına. Men sizni bek yaratam, rahmat. Rahmat sizga. Oygilimizni hurmat etib kelganingiz uchun Alloh taolo o'zingizni